No mungana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhle ta khaya lola Mr. Post lo ki nga ta khaya ngulinka of course na Benny Mayengani the president. Yeah, so before we take up the main topic yo Mr. Post of course ila hansi ka ntshikelelo wa Benny Mayengani ta sungula lola hi mhaka ti producers. Hayi se na aware like I can confirm ku ri vanhu vo fana vo DJ Gift hayi se i kona straight i ta ri ku chayeni ka album ya Mr. Post like swi tikomba na ku va busy already as you can see kwalano one day ago fike hi vona a posta that picture obviously kwalano hi le studio xa Mr. Post a nga ku chayeni kwalano na Mpanyas na yena ni n'wi vonile ku Mpanyas i kwihi hello DJ Pride na yena the same day va fika posta that image as you can see na yena a nga fika tsala ku Mondays Insurance Studio as you can see mina ka vula ku mhaka kahle loko va ta va ri ku tirheni lana hikuva ha va chava hi sala however Mr. Post le hansi ka ntshikelelo guys wa Benny Mayengani the president because a ni sweswi already like Benny Mayengani the president yi humesini date yin'we guys gwami loko swi loko ku deka heka Benny Mayengani the president yi humesini date ku album ya yona yi ta yi kha yi huma hi ti 15 as you can see yale post leyi nga tshama yi posta yi kombisini ku album ya yona yi ta yi kha yi huma hi ti 15 ta December. If album ya Benny Mayengani the president yi hume ti 15 ta December sweswi va inga Mr. Post a hansi ka ntshikelelo mayikuma because normally guys Mr. Post a humesa after Benny Mayengani always na loko ku ri mi kuma ku humesiwa hi March leswi a va humesa hi March Mr. Post a salela ndzhaku a yima Benny Mayengani the president yi humesa even then yena a humesa mona yena se loko ni languta date ya Benny Mayengani the president yi le kule yi le ka ti 15 if yi le ka ti 15 swi vula ku Mr. Post ndlela yin'wana if a ka humesa before mona yona hi leswi ti kombisaka swona because if a humesa after a nge endla ti-sales a swi ta n'wi affecta swinene ku Benny Mayengani the president yona yi xavisaka ngopfu mona nyana yona yi kota ku va yi endla ngopfu na mali online so swi ta n'wi veka hansi ka ntshikelelo ende swi nga tlhela swi n'wi veka hansi ka ntshikelelo even furthermore if Benny Mayengani the president yi fika yi ba album ya njhamba ya hit ku fanele swi nga swi endla hi Malambani phela album leya Malambani leya kambe yi humese hi November towards December yi ri close to December leyi nga tshama yi humesa hi December la ku na ti-beef song to fana ta Severana Dlembeta album la a yi na power swinene in as much Mr. Post ivi a humesa album ya yena leya ya mo wa December yes i bini kwala nga ba kona yes na beef yena a yi ri strong but a yi zange yi va na that much impact at all a yi zange yi va na impact at all because Benny Mayengani the president a yi bini so yin'wana ya ti-problem leti nga koho no yaliya mo ya December a yi hume afterwards loko leya Malambani yi humini because a hlamula la se mavona yena yi xona strategy xa yena xo loko Benny Mayengani the president yi humesa wa hlamula so if sweswi i la ku yimela yi fika yi humesa album hi ti 15 ta December sweswi ta n'wi veka hansi ka ntshikelelo ngopfu ku loko yo fika yi ba hit i ta studio a kwatini swi nga n'wi lungheli swi nge n'wi lungheli hi leswi swi vonisaka swona so Mr. Post le hansi ka ntshikelelo ngopfu a swi la swi plana kahle mina I'm not here to advise him I'm just here ku mi ta mi kombeta n'wina as vanhu ku sorry ku ntshikelelo wa Mr. Post wu le kwini hi swo sweswo so Mr. Post has to decide ku u humesa before or afterwards loko a humesa before ku na high chance yo va fika va n'wi tleba na ko ku yi ta vheta yi ta hi matimba ngo Benny Mayengani the president yi ta yi n'wi twini ku i yimbele yini so obvious Benny Mayengani the president loko yo tile ndzhaku ka Mr. Post yi fika yi hlamula beef ya yena swi ta n'wi vangela problem ngo or a risk a yimela yi humesa a kota ku humesa album ya yena a hlamula mona yena so i la hansi ka ntshikelelo swinene i la hansi ka ntshikelelo wukulu ku Benny Mayengani the president sweswi yi kho yi la ku vuya ka beef i khale yi nga se vuya a relaxe Mr. Post ku a beefetele phela guys leswi swi endla ku Mr. Post a win is because Benny Mayengani the president a yi nga ha ri ku beefeni a yi relaxed mona a yi relaxeni swinene yi bini ta album I think two ta album like yi nga ri ka beef sweswi ya vuya ka beef Mr. Post a nga ready for yena ku yi vuya ka beef se yi win ka beef so i ta ri ka hansi ka ntshikelelo wukulu so hi ta kha hi vona swi ta kha swi famba swi ya kwihi loko ri a mi ngeza mi subscribe a ta kombela mi tlika subscribe a ku na wansati loyi a nga na ti-feelings for munhu loyi a nga na nsati a ku na wansati loyi a nga na ti-feelings for ku rhandzana na mukhalabye a ku na wansati loyi a nga na ti-feelings for ku rhandzana na munhu wa same gender swi antswa mi ni vamba i ndlala i ndlala why vakhalabye va ka va nga ri na mali mi nga va lavi why ti-gay ta ka ti nga ri na mali ti nga joli ti-lesbian ta ti nga ri na mali ti nga joli i ndlala why vakhalabye va ku va tekini mara va nga ri na mali mi nga va lavi i ndlala mi vona feelings ta vona